Bishop w'ubureberezi bwa Footpoto uguhona atangirirwe nkuyanja y'abakristo kandi ubwo abanze kuvuganaho bakuru b'amahika mu rukiko rubasize kwetabwamo abanyamakuru kandi nabwo nyuma yatandikaho kitambo cya misa. Umucija wa Ruhangana bwa nyuma tungisa abarundi 325 kandi ubwo yorekere ko mirundo mingi abazire bakizire kunagaho ubujunanizi bwa bw'abenshonga igumizemo kwendera abantu munyeto. Bino buteke bwingi muno tunagiriza obujunanizi bwa bwaitu hali banyina abana tekereza banyina banje kwemasa tujuke n'urufumo rugamba ngu imyaka nabyo atari ikere kora tembenju kugamba iyo ni neka bokoto bujunanizi bwawe abanje kutana kurebe gondeze n'usanga abana abo basisikara. Ekereziya ejo bwahatari yo muntekateka zo kuzubwa kuzaharurengo rwa parish kandi abakristo bashabire bishop ko batekatekaho okubasiyo buhereza hihi. Tongera no kusima munonga okubunga kwa bishop kwangira munonga kugarura hamwe abentekateka nkuru munonga zitategerize okoro butumwa kandi anabusha wa parish yatugisa akaramenta abana bingi munonga ya gofromansiyo kandi yatwegesa tubase kutina Ruhanga kandi twegesa abana bitu bakuka abanasi n'abadokita. Umubutumwa bwa Nohiri Bishop ashabira abakristo okwerinda imihondano yo mumaka. Muno wanire ubusinge mahagaitu wanire kutemerera kwa mazima wanire urukwera